Okay, ṅwananyana khoyu Majita vha khou ri o laṱa kha vha ye ndi Tshifevi. Vhone vha ya vha tshi swika vha si wine. Vhone vha nga amba uri ndi Tshifevi arali vha songo wina. Nahone ndi nnyi ono amba uri muthu ndi Tshifevi. Ngori arali vhone vho wina zwi amba uri ndi Tshifevi. Tshifevi ndi mini? Okay, ro vhuya futhi yunivesithi ya hayani tshikoloni tsha vhathu vha cool hune ri zwi amba zwo to ralo a ri zwi ambi nga nḓila ine ra funa zwi tshi vha ngayo lini. Nṋe nga dzina ndi pfhi Elsaga, ndi na ṱiyo afho murahu ha khamera. Ro vhuya futhi a thi ri ni a zwi ḓivha uri mafhungo maḓipfa ha fheli hu nga namba to fhela tshifhinga. Ro vhona interview ya vhafili kha Plug and Tell vha tshi khou interviewer nga Rudzi hanefhaḽa. Interview ya vhuḓi nga maanḓa. Vhafili vha vha khou ṱalutshedza tshiṱori tshavho u to bva vhuṱukuni uri vho aluwisa hani, u bva primary uya secondary uyo swikela zwino, na u ṱalutshedza uri zwa muzika hani hani u bva mathomoni u vhuya u swika zwino ngo to ralo. U ya nga nṋe yo vha interview ya vhuḓi nga maanḓa u to amba ngoho kha dzi interview dzoṱhe dzine ndo no vhuya nda dzi pfha dza vhafili. Nṋe thi ri vhathu ro aluwa uri fan ya vhafili ngo to ralo ri tshi khou vha pfha kha dzi radio na mini na zwoṱhe. So heyi ndi iṅwe ya dzi interview ine ndo i pfha nda pfha interview ya vhuḓi nga maanḓa. Even if vhafili vha si tsha dovha vha ita dzi interview ndi satisfied tshiṱori tshavho ndo tshi wana zwavhuḓi nga maanḓa hafhanoni. Vho vha vha khou ṱalutshedza uri dzina ḽavho Mizofili ḽo ḓa hani, zwi tshi khou bva gai na mini na zwoṱhe ngo to ralo. Vho sumbedzisa na zwori zwi bva kha dzi Mesophili, Chlorophyll hanefhaḽa kha biology kana agric naho hu tonga ri zwi hone ngori vho sumbedzisa uri vhone vho zwi guda kha agric. Vha khou balelwa no define chlorophyll vhafili mara hezwo ndi hezwo. Ndi amba uri zwa tshikolo I'm sure ndi kale vho bva khazwo. Vhafili vho dovha futhi vha ya vha sumbedzisa uri u ya nga ha vhone side yavho ya tshiṱori nga ha Vendas Anthem. Ndi tshi thetshelesa vha vha khou sumbedzisa na zwori Vendas Anthem ndi track yo ṱanganyisiwaho nga Tshilidzi Ramulondi ngori hovho tshifhinga tsha vhafili hanefhaḽa vha tshi khou shuma kha album yavho My African Dream. And then haya ṱanganyisiwa dzi artist dzoṱhe dzi dzavha dzi khou fhisa Venḓa nga hetshiḽani tshifhinga. Ho vha na ḽa Matshitavha kha Vendas Anthem, vho Phesi, vho Bella na vho T-Man ngo to ralo. So vhafili vho sumbedzisa na zwori track ndi yavho, ndi ngazwo na mafhedziseloni azwo kha outro vho ḓi dovha vha amba uri ndo livhuwa vhanna vhashu avhaḽa vhanna vha ḓi bvumela uri Jah Rastafari. U ya nga nṋe ndo thetshelesa ndi sokou pfha ungari vhafili vha khou amba ngoho mara vhafili vha a zwifha. Mara nṋe ndi khou pfha ungari vha khou amba ngoho zwi tshi ḓa kha hayo mafhungo. Zwiṅwe zwithu zwe nda takalela futhi nga maanḓa ndi musi vha tshi khou ṱalutshedza nga ha vhurereli ha religion ya Christianity vha tshi khou sumbedzisa na zwori zwifhingani hezwiḽani zwa musi vhone vha tshi kha ḓivha vho vhofha dugu vha tshi kha ḓi tshimbila na Bivhili. Vho vha vha tshi zama u sumbedzisa vhathu nga ha kupfhesesele kwavho kwa Christianity vhathu vha sa koni u to zwi wana zwavhuḓi ende zwo vha zwi tshi vha kwatisa. Vha sumbedzisa na zwori zwa zwino so vha nga dovhelela u takalela uri vha vhe vha tshi khou gudisa vhathu kana u amba nga ha Christianity ngo to ralo ngori zwa zwino vha vho pfhesesa uri vhaṅwe vhathu a vha thu to vhona tshedza, a si zwithu zwine wa tea u to zwi kwatela kana a vha thu to kona u pfhesesa ngo to ralo. Tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe a vha thu tenda kha zwine wa tenda khazwo ende a zwo ngo khakhea. Vha sumbedzisa na zwori vhatendi ndi vhone vhathu vhane vha nga bonyolosa vhathu kana u sumbedzisa vhathu zwithu nga iṅwe nḓila nga murahu musi vha nga kona u pfhesesa uri roṱhe ri tendi kha zwithu zwo fana ende ahuna muthu ano tea u kombetshedziwa uri a tende kha zwine vhaṅwe vhathu vha tenda khazwo ngo to ralo. Ndo pfha vha tshi khou amba fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa. Niye ni tsheke heiḽani interview vho ḓi dovha vha sumbedzisa uri mafola haya mahulwane vho a guda gai ngo to ralo haningei Shayandima na mini na zwoṱhe. Mara nṋe ndi ri mafola a si zwithu zwavhuḓi na luthihi, ndi nga si zwi recommend ri songo daha mafola. Arali ni na miṅwaha
ya 18 uya nṱha ngo to ralo ni sathu vhuya na ḓi wana ni khou daha, ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwo zwithu. Ni songo daha, ni songo tsha daha, asi zwithu zwa sharp u daha mafola, a zwi cool. Kha mafhungo a tevhelaho ri na Randy Gaga. Randy Gaga Benny Ngongo ra amba ngaye, ri ḓo to shuma ene, ri ḓo amba ngaye vhege iṅwe na iṅwe. Randy Gaga o vha khou semana na vhananyana vha Pitori, na ya kha Facebook ya wa hanefhaḽa na tsheka dzi life dzawe dza ino vhege ni ḓo ḓi zwi vhona hanefhaḽa. Vha vha khou semana, ni a zwiḓivha maṱamba a bva badi hafhaḽa kha vhurendi. U khou dovha pfhala na zwo ri Randy Gaga zwa zwino u na beef na LK Galenkuta. Hu ḓi ambiwa na mafhungo uri Randy ndi tshikotikoti hetshiḽani tsho tamba na kudze, ndi tsho tamba mini mfana wanga? Ya vha ri skope, tshe tshikotikoti tsha zwikope hanefho ngo to ralo nga vho Galenkuta vha tshi khou vhudza Randy. Hai, ezwo ndi hezwo, ndi amba uri Randy musi a tshi khou ntshana na vhaṅwe vhasidzana kana ngo to ralo, ndi zwithu zwine ri ḓo ri mini, ri a zwi ṱanganedza nga nḓila ine zwa vha ngayo. Mara musi ho no tou vha vhathu vha vhanna na vhathu vha vhafumakadzi vha tshi kha dzi beef dzo raliyo, nṋe thi tu kona u tou zwi pfhesesa zwavhuḓi. Ndi amba uri ni vha munna wa wiki ngo ṱwa ni tshi khou agiwa na vhafumakadzi, mara ezwo ndi hezwo. A thi ri ezwi zwithu havha vhathu ri a zwi ḓivha uri maḓuvha ano vha zwi ita nga ndavha ya uri hu na dzi monetization kha hedzinoni dzi app, dzi platform dzedzi dzine vha beregisa. Hu vha hu khou zama u tou dzhenisiwa masheleni ngori riṋe ri ḓo vha ri khou puṱedza ri tshi khou vhona zwezwo zwithu zwine vha vha khou amba nga hangeini zwa vha zwi tshi khou ita dzi nomboro zwine zwa vha uri ndi tshelede ngo to ralo. Zwone zwi khwine uri vho Randy vha khou tou ya vha amba zwine vha khou amba na ngo hu semana ngo to ralo. A zwi fani na musi vha tshi khou ya vha poster mabunyu ngori u bva tshi havha na monetization ri khou vhona mabunyu nga maanḓa nṱha na fhasi, nga maanḓesa kha Facebook. Ende a si zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori internet a i hangwi, ende vhaṅwe vha vheiwe ni vhabebi, vhaṅwe vha vheiwe ni kha ḓivha vha vhabebi. Ni songo ita zwithu zwine zwa vha uri inwi arali zwi vhe zwi khou itiwa nga mubebi wanu na ḓo pfha ni khou shona, ngori ndi nḓila ine vhana vhaṋu vha ḓo fiḽa ngayo musi vha tshi wanulusa uri ini na ni khou zama u ita tshelede nga mabunyu. Ngori especially vhathu vha vhafumakadzi ha vhuya tou pfhi hu na tshelede hafha, hapfhi vhanna vha na tshelede vheiwe ni nyago ya na bunyu uri vha ni fhe tshelede. Zwino pfhi na monetization kha Facebook, ni khou nyaga u ita tshelede yone nga bunyu, ni nga ita zwithu zwinzhi nga maanḓa. Why ni sa biki na foda dzi bodo dzaṋu ni tshi posta hanefhaḽa, vhathu vha ḓo ḓi viewer vha guda dzi recipe ntswa na mini na zwoṱhe, na dzhenisa tshelede. I ngani dzi king kids nadzo dzi vha dzi khou tou ḓi rwela zwibodo. Speaking of dzi king ḽiṅwe ḓuvha ri hanga pfhi Dama ndi gay, nṋe ndi nga si mangale. Ndi amba uri ni amba u pfha na ri voice lwa hone a tshi amba, ende nangwe ri tshi ḓi tou vhona zwikilipu zwipfhufhi fhaḽa na fhaḽa kha Facebook yawe, ri amba vhona uri hai mani havha muhulwane vha feminine nga maanḓa, nahone uri muhulwane ndi u i ṋamedza thavha ngori ni mbona dzi king anga vha mutukana wa early 2000, u tou vha uri dzimbadzhe ndi dzimbadzhe, ni a ṱavhanya na aluwa nga u ṱavhanya. Kha mafhungo a tevhelaho hu na dzi rape, ri na dzi rape dzi no khou hana u fhela. Hu khou pfala uri vho Pete havhaḽa vha comedian vho farelwa rape. Ndi zwithu zwine a thi tuvha na vhuṱanzi, mara ndo vhona muṅwe wa comedian o zwi posta, thi tsha humbula uri zwa zwo postiwa nga nnyi, mara muthu wavha o zwi posta naye ndi comedian. O takala badi ngori u tonga ri o vha a na beef na vho Pete ngo to ralo, so o takalela uri vho Pete vho farelwa u tshipa. Kha maṅwe mafhungo a rape futhi ri na vhanyai navho vha khou accuse uri vho rape, ndo ḓi zwi vhona hanefhaḽa kha masiaṱari. A thi ḓivhi uri eyi rape interesting nyana ngori a thi khou kona u pfhesesa uri ngori vhanyai ndi gay vho rape muthu wa mufumakadzi kana vho rape muthu wa munna na. Arali vho rape muthu wa mufumakadzi zwi amba uri ndi twin black, vha khou tambela dzoṱhe. Ezwo ndi hezwo ro no ḓi zwi vhona zwi khou itea. Arali vho rape muthu wa munna, afho fhethu ho itea mini? Vho mu rapisani, vho rape muthu wa munna kana a thi ḓivhi uri ndi to zwi ambisa hani hezwi zwithu, mara ndi a zwi pfha uri zwi na dzimbudziso nnzhi arali hu tshi khou pfhi vhanyai sa ligay ngo to ralo vho rape muthu wa munna.
zwi sia hu na dzimbudziso nnzhi nga maanḓa dzo uri ho itea mini, vho vha vha khou lala oḽa munna kana o vha a khou vhalala. Ndi mbudziso yanga heneyo ngo to ralo arali ndi tshi nga zama u i vhea zwavhuḓi. Na vhafunzi vho Mritho navho ri sa dovha hangwa navho hu khou pfha lupfhi vho fariwa maḓuvha anea zwina maḓuvha mavhili mararu, vho tshipa ṅwana muṱuku wa miṅwaha ya 14 vha khou pfha lupfhi vha nga ngomu. Zwino hezwinoni nazwo ndi maṅwe mafhungo ngori Mritho ndi mufunzi muhulwane haningei Zwibasa na vhatevheli vhanzhi ngo to ralo. Zwino zwi amba zwinzhi nga haye arali hu tshi vho pfhi o reipa ṅwana wa miṅwaha ya 14 ende u ṱongari a si lwo thoma hu tshi bva mafhungo o to raliho nga ha vhafunzi vho Muri ngo to ralo. Ende naho ri tshi vhona dzi video dzavho dza kha Facebook havhaḽani munna zwi a dauthisa uri ndi mufunzi wa vhukuma na. Ri ḓo dzulela u amba uri avha vhathu vhane vhe na khou vha tevhelela hu khou itea mini, ngori na iṅwe clip ye nda i vhona tshiṅwe tshifhinga vha Ritho vha tshi khou sumbedzisa na zwori kha vha mukegulu vha tshi khou sumbedzisa na zwori vha khou nyaga uyo muthu tshi itea mini khaye. Mukegulu vha ri ndi khou nyaga a tshi tofa sa zwi a itisa zwone, a thi ḓivhi uri mukegulu wavho khakheliwa hani. Mritho a sumbedzisa na zwori ṅwedzi u nga si fhele hoyo muthu arali a songo fariwa, a songo lovha mani. Ende arali a sa lovha mufunzi o sumbedzisa na zwori u ḓo vala tshivhidzo ha dzhena magula tshifhaṱoni. Ungari magula a ḓo dzhena zwino ngori mufunzi o fariwa. Ri ḓo vhona hanefha mafhungo a tshi ya phanḓa uri zwi ḓo fhelela gai. Kha mafhungo a tevhelaho ri na zwa muzika. Vhege inoni ri vha ri khou thetshelesa album ya Ratchakill ine ya pfhi Muḽa Tshawe. Ndi album yavhuḓi nga maanḓa, ndi album yavhuḓi ndi amba uri arali ni fene ya Ratchakill o ita muzika honouḽa une dzi fene dzawe dza u takalela sa zwine nda zwi ḓivhisa zwone, so ri ḓo ri ndi album yavhuḓi ngo to ralo. Hu na siṱireke dzo no tonga vho Mbanzheni hanefhaḽa ni a i pfha i vhe i khou to ḓi amba hu khou ambiwa nga Mbanje. Ho featureiwa Stone o tonga ri ndi hoḽa muṱhannga wa vha LK Galenkuta ngo to ralo. I a kona nyana nayo heiḽa uthi noni ito kona. Kha ṱireke i tevhelaho ine ndo pfha i ngari i khou ḓanyana nazwo ndi ṱireke i no pfhi Delele. Havha na ṱireke i no pfhi Masinḓa Mbilu ho featureiwa Mick J na Fortunator, nayo ndi ṱireke ya sharp nga maanḓa. Ndi i recommend i album uri arali ni fene ya Ratchakill ya ni thetshelese, ndi album yavhuḓi nga maanḓa. Na ṱireke i no pfhi Mufunwa Wanga nayo ndi ṱireke ya sharp, ndi ṱireke ya lufuno. Na ṱireke i no pfhi Nkhanguleni ho featureiwa Crazy Fraser, ndi ṱireke ine u vha khou ṱoḓa muthu amba uri hai kha hangweliwe mani kha zwoṱhe zwe a khakha ngo to ralo. Ndi ṱireke ya sharp badi nayo. So ari ri thetshelese heyo album arali ri vhatevheli ngo to ralo vha muzika honoyo. Ri ḓo ra thetshelesa miṅwe mizika hanefha ri ḓo ḓa ra ni vhudza ngayo vhege i tevhelaho. Miṅwe mizika ine ya vha uri yo bva ndi ya Killer Kid, ipfhi mini album ya Killer Kid? Igwe ngo ralo ri ḓo ya ra i thetshelesa hu khou pfha lupfhi i khou ḓa nazwo nayo. Ri ḓo ya ra i thetshelesa ra ni vhudza uri zwi khou to itisa hani. Ri na mutukana wa vho riṋe u khou fhisa ndi tshikhala badi. Vha ri nyi o mutukana na dzula ni khou mulidza ḓivha uri wayo ndo muhangwa. The Chief. Given the Chief, yeah, Given the Chief u khou fhisa u khou ḓa nazwo, u khou dina, u khou shuma na vho na dzi producer khulwane ngo to ralo. Ndo vhona ṱireke iṅwe ya J Smash inda thiri ndi pfha ndi vhilidza vhege inoni i sharp nga maanḓa, i kha album ngari ya J Smash ngo to ralo. Arali i si ya Mash Beats, mara ṱireke ya muthu muthihi kha Mash Beats na J Smash, mara ene Given o vha a khou shumesa nga maanḓa na J Smash and ṱireke dze a dzi shuma nayo ndi ṱireke dzavhuḓi nga maanḓa ndo dzi thetshelesa ngo to ralo. Ri khou livhuwa badi arali na kona u thetshelesa heyi interview na vhuya na swika na vho riṋe hafhanoni. Ri khou zwi livhuwisa. Ni songo hangwa u puṱedza like, ni songo hangwa u commenta, ni songo hangwa u puṱedza subscription bell uri ni songo hangwa u subscribe no puṱedza bell ya notification uri episode dzi tshi bva ni dzi wane dzi kha ḓi fhisa ngo to ralo. Ro livhuwa i vale Mfana.